sambachano esinotring mendik tepsiulchibana. 응거성 돌로 호르긴 토르시 borhangni tengerin haangchiraning artumuni emdralar emdrachagasang ketik itikitibay. Itnar borhangni ivel nigulsler 예수 그리스도인 전리톨 아리온 선순이 토슬차 댐딜레길 겜누글 볼롱 우클레스 아브락비치 borhangni 우훗 바스 borhangni 탱게린 하앙치랄린 아르투문 볼슨바이가 빛날 마테 다부토가르 블레게스 돌로토가르 블레 구르텔 베칙테성 예수싱 올링 알탕 소르갈립 함트다 소틀치바이가 엉그르성 아르붕 돌로 호르긴 토르시 빛날 마테 다부토가르 블레기 함트 우승바이가 마테 다부토가르 블레기 빛날 borhangni 탱기링 하앙치랄린 아르투문 볼승볼 유니움은 유를린 도하이 비트니 이트길 비트니 한들락 비트니 우쭐 소르탈 오르칠룩뚝 요스테 게틱 빛날 함깅 두룬 borhangni 선승바가 델힌 고무스 유를 개빌 에트바일락 오르트나슬락 암지트 뎁실 야머치 조박구이 유가르치 도트구이 엠드랄릭 버뜩바이가 borhangni 탱게리 하앙치는 아르투문 볼승 빛날 직성 아틸강 바이트 하링 예수싱 소르가성 유를 볼 저풍 인델킹 하락덕 메트리알락 유를 보스 투네스 일루 초할 유를 바이가 테르볼 부티그치 아브라그치 초링갓 에미트 borhang테 하리착 하리차니 유를 바이가 borhang디 티드꾸이 투네스 에미트 꾸이 에드 바일라그리 엘픽 한갈롱 부구용 사인사항 암짓 흑질 뎁실 때 borhang 꾸이볼 borhang 이트깃 꾸이볼 borhang나스 에미트 꾸이볼 대볼 징킹 하고 유를 비시베 부티그치 borhang나사 사이치 투니스 헐뚜치 비트니 엠드랄 징킹 유를 겠지 바이트꾸이 티모치라스 예수신 소르가성 유를 볼 부티그치 borhang테 도툰 하리치치 툰 이트기치 투네스 에미치 투니 도트 툰테 함트 엠드랑 징킹 유를 바이나 기치 예수스 소르가성 바스피트날 하락딱 유를로스 일루 울 하락딱 유를 비트니 주룩세티게 비트니 순스 웅길
이유를 둘은 박하겠대. 지슬을 빛날 hiçnin et bayrakte polvuç bitini çürük setildir. Amar tayip bayır setkil hangalong bayır. İngiç bitini çürük setkil. Orhanni yürürlü 둘은 박하겠대. 디모차스 예수신 서로가 쓴 나임은 이유를 볼 하락덕 메트리얼락 이유를 보스 단어로 버항니 도트루바이노 버항때 함트바이노 타나링 주르크세트겔 힐 버항니 이유를 둘은 한갈롱 바이트 외에 기틱 서로가 쓴 바가 되게 빛날 옹길 버항니 땡기리 항차는 아르투문 볼승볼 빛날 텔킹 게렐바 답스 볼치 엠드락 야스테 버항니 땡기린 항차를 볼 울 하락덕 투티퀴 빛이 사행 울세 하롤락 우쭐릭 야스테베가 아스 예수스 호일릭 후침꾸이 헤릭스꾸이 볼럭힌톨 이르스비시 호일릭 부릉툭스 비룰레킨톨 이르승바이가 예수스 설가승바이가 베트날 호일링 울세 아브락닥 야머치 볼룸치꾸이 하린 비트니 비룰렉 야머치 볼룸치꾸이 찻꾸이 호일릭 예수스 그리스도 자갈마이가 담줄지 비룰스네리 비트니 호일리아스 출룰지 예수스 그리스도들 에르크철러때 묵엠테 보르구치 욱성발가 어느들이 예수스 그리스도 이트기치 버항니 탱게링 하항철 아tum 벌승 빛나 호칭게리 호일린 도르 바이트 무스피시 예수스 그리스도 비룰승 투니 신 도샤 신 호일린 도트 엠드르치 바이가 빛나 마르티치 바르고이 호칭게리 호일 누드 슈딕 가르 가라라 흘릭 흘르르 하리올 기치 도샤스 예수스 그리스도 빛인 다이스나 하일지 타너릭 우증야트지 합치지 바이가 분이 들러 잘비라래 타나린 댕기는 애측 특스 바이디 아딜 다나치 특스 바이가래 기치 빛인 도샤승 바이가 어느뜨르스 에힐지 빛나 마테 저로가 또거를 불레기 함트 소들락 얼더 마테 저로가긴 내게스 하룬 나임 또걸 이시레트 호이르 누르 가라가 토가이 예수스 세림지 룰스 어느뜨르 마테 저로가긴
neges durubund biçiksin. Hoyr nur karagak tohay. Hamd borhangyugik son석 벌너. 북대레오또 마태 조로가긴 neges duruburtel hamd uçne. Ve indes un시주기 타너 버스트 하롤락기치 고무싱 우문 주빅 우일테헤스 세림질릭둥 에스테기베스 탱겔틱 에치게스친 타나트 샤그날 얼트웨이 티메스 오글룩 우흐도 후무신 훈들루레키치 시나고트 아 고담친 호일 누르퉁구딩 울티득식 오문노 불에 부타트 웅길 비 타나텔리 tit 샤그날라 압칙성용 하린 타너 우글룩 우흐도 바론 가린가 유히치 보익 중대 북 미틱 이는 우글룩친 노치 바킹 톨트 버긋 노치 하라그치 애측친 참 보차치 털르노 아멘. 마태 조로가긴 네게스 아론 나임드 예수스 그리스도 호이 누르 가르치 볼로quei 타너 호딸치 베이치 볼로quei 타너 보스틱 베킬치 호르치 볼로quei 그때 예수스 사노울치 세림지룰스바가 마태 조로가긴 호른 티메스 어글룩 우흐도 후무실 훈들룰 기치 시나고크트바 고담짓 호일 누르 투딩 울티득식 우문노 불에 부타트 인 호일 누르 퉁굿 바스 마테 조로가긴 타부트 직승 잘비락다 호일 누르 퉁굿식 부바이 호일 누르 퉁굿 다른 조로가긴 아론 조로간 치 마착 바리크다 호일 누르 퉁굿식 부 바르갈 차라일스 마태 조로가긴 neges 아론 나임드 예수 그리스도 고르봉 왔다. 타날 호르 누르 퉁구데 아틸 베이치 볼거에 호르 누르 퉁구데 식 호딸 호르막 울티치 볼거에 기티 세림지룰 스파가 조로가긴 neges 두르볼 어글룩 우흐도 호르 누르 가르치 볼거에 조로가긴 타바스 아론 타운 잘비락다 호일 누르 가르치 볼거에 다란 조로가긴 아론 조로가스 아론 나임드 마착 바리크다 호일 누르 가르치 볼거에 예수 그리스도 타는 호일 누르 가르치 볼거에 게티 어글룩 우흐 잘비락 마착 바리크 고르붕 순슬렉 우일들릴 세림질룰스다가 예수신 우이 파리시 숏 벌롱 호일린 박신날 이 호일 누르 가르치는 바이사
예수님 uit 함경 순슬릭 함경 이틀립 하고 기치 우리가 막두치 버스트 훈들루치 발상 파리세 후무스 호일림 박시나 함경 이 호일 누르 가르치 발상 얄랑고야 마테 호린 고르토르 플렉 예수스 그리스도 파리세 조트 볼롱 호일림 박시나리 마시 시룬 마시 하토 재밀지 흉질스마 호일림 박시나 파리시 조딕 예수스 호일 누르 가락드 쿠무스 호일 누르 쿠무스 기치 쇼티르치베스 마테 호린 고르빙 아론 고르트 호일 누르 파리시 조트 호일림 박시나 타나 할인 졸구예 다란 아론 타브 직승 호일 누르 파리시 조트 호일린 박시나 타나 졸구예 다란 호린 고르트 직승 호일 누르 파리시 조트 호일린 박시나 차나 졸구예 인기치 예수스 마테 호린 고르트를 불렸다 조르강 왔다 호일 누르 파리시 조트 호일린 박시나 졸구예 기치스 예수는 uit 벌항리 호일릭 함ging 샘미 함깅 순슬릭 하고 이틀 때 하락빛이 발생 파리시 초드만 호일린 박신나르만 단다 호일 누르 가락득 기치 예수스 마시 시룽 하토 재밀스 바가 오록 아롱 호일인 네근데 직서 예수스 파리세 초딩 흐르그누스 벌검찔럭둥 이는 대뜨니 호일 누르 발달했어. 이게 호일 누르 가라겠지. 이후에 어느들 마태 조각이 내게 들어본 예수스 어글룩 우크도 호일 누르 가라겠지. 타일프스 바가. 자, 특별 호일 누르 가라겠지는 야물 어떻게 넥두리실 타나라 보스트 하로올라키치 후무싱 우문 주빅 우일테키스 세림질릭 둥기스 보스트 하로올라킨 하로올라킨 둥기스 이 모처럼 호일 누르 가라케티는 후무스 하로올라킨 톨트 알리반데 그냥 우일테크 약간 끼치죠 이런 단어 우글룩 우흠 야또 후무스 뭐 히추훈 엠드랄테 후무스 토슬치 댐지치 우일칠레켄 톨 우글룩 우그득바이사 우글룩 우절룩만
бусдад харуулахын тулд биш, ятуу хүмүүст, хижүүхэнд амьдрах хүмүүст туслахын тулд бас Мосегийн хуулийн дагуу ончин Филипсэн эмэгтэй харинхан хүмүүст жаабаар тусаж өглөг өгөх явсан байсан. Тийм учраас ер нь өглөг өгөх нь Бурханы хуулийг биелүүлэх бас ятуу хижүүхэнд амьдрах хүмүүс туслах зорилгоор үйлдэх явсан байсан. Харин хуулийн нүүр гаргадаг хүмүүс нь Бурханы хууль тушаалыг биелүүлэх, ядуу хижүүхэнд амьдрах хүмүүс туслах зорилгоор биш, бусдад юу вэ? Харуулах зорилгоор өглөг өгч байсан. Тэгэд бусдад харуулаад тэд нар юу хүсэж байсан бэ? Хоёрыг hodooриsh үүжээ. Тиймээс өглөг өгөхдөө хүмүүсээр хүндлүүлэх гэсэн. Тийм ээ. Бусдад харуулснараа бусдад хүнээс магтаал хүндэтгэлийг хүсэмжиж байсан. Тийм учраас хууль нүүр гаргадаг хүмүүс маань өглөг өгөхдөө тэд нар хүмүүс харуулж хүмүүсээр хүндлүүлэх гэсэн зорилгоор өглөг өгдөг байсан. Тэд нар маш гоё сайхан нүүр царайгаар хүмүүст юм өгдөг. Нууцаар өгөх биш. Дандаа хүмүүст харуулахын тулд ил өглөг өгдөг байсан. Тэдний хувьд илүү олон хүмүүс харах юмсан. Тийм учраас тэд нар хаана хүмүүс олоноор цугулдах синагогт гудамжинд өглөг өгөх дуртай байсан баг. Энэ нь жинхэнэ хууль нүүр гаргадаг хүмүүс байна. Тэд нар Бурханы хуулийг биелүүлэх тулд Бурханы өмнө үйлдэсэн биш. Хүмүүст харуулж хүндлүүлэх тулд ядуу хижүү хүнд амьдралтай хүмүүсийг дэмжихийн тулд биш. Өөрийгөө харуулж бусдад хүндлүүлэх юм. Ийм учраас тэд нар хууль нүүр гаргадаг байсан. Хатэж нараа бид нар ч гэсэн ер нь хүнд харуулах, хүмүүсийг хүндлүүлэх дуртай хүмүүс шүү дээ. Харин бид нар алива нэгэн сайныг үйлдэхгүй. Хүнд харуулахын тулд, хүмүүсийг хүндрүүлэхийн тулд үйлдэл. Бид нар ч гэсэн хууль нүүр гаргах сорил тунд орох магадлал өндөр байгаа.
Жопон Есүсийн үеийн фарисеучуд ба хуулийн багш нар биш. Өнөөдөр Бурханаас эмээж түнд итгэж тагдаг бид нар ч гэсэн Бурханы өмнө биш, хүнд харуулахын тулд, хүнээр магтуулахын тулд алива нэгэн чүвийг сайныг үлдэх үед зөндөө байгаа. Нэгдүгээр Петр 2-ын 1-нд тиймээс та нар бүхэл өс хонжон залмих хоёр нүур атаа чөтө болон гүтгэлэг бүхийг хайж үгийн чевэр сүг наалх хүүхэд адил хүсэн тэмүүл гэсэн. Бурханы хүүхэд болсон бид нар өдөр бүрийн бодит амьдралд байнга сонор сэрэмжтэй болгоомжтой байх ёстой зүйл маань өсөн хонжоо залмих хоёр нүур гаргах атаач гүтгэлэг ийм бүхийг бид нар өдөр бүр хаях ёстой. Хажуу тийш тавих ёстой зүйл байгаа. Галат 2-ын 11-с 13 хүртэл Петр ч гэсэн хоёр нүур гаргаж байсан. Бурхан Ээж Паулаар дамжиж бичүүлсэн Галат номд Есүсийн дагагч нарын дотор хамгийн сайн тэргүүн гэж нэрлэдэг байсан Петр ч гэсэн хоёр нүур гаргасан гэж бичсэн байна. Галат 2-ын 11-с харин Кефиг Антиох ирэхэд би түүний нүүрэн дээр эсгүүч гэсэн. Учир нь тэр боротан болоод байлаа. Кефаг гэж юм бэ? Петр шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол хат гэж утгатай. Петр Антиохт ирэхдээ Паул түүнийг чимэлж эсгүүж байсан. Яагаад 12 Якопын хідэн хүнийг ирэхээс өмнө харин хүнтэй хоолойдог байсан атлаа тэднийг ирэхэд тэд холжуулагтстаас чирвэж харинхнаас холдон зай барисан. Ер нь Петр Антиох ирээд харин үндэсний хүмүүст хамт хоолж байсан. Харин тэр үед Якоб болон хідэн еврей үндэстэн ирж байгааг хараад Петр харин үндэсний хүмүүстэй хамт хоол идснаас жогдож холдож зай барьсан байна. Энэ нь юу вэ? Якоб болон еврей үндэснээс айж жүгээр харин үндэс хүмүүс хоол идж байсан Петр Якоб болон еврей үндэстэн ирж байгааг хараад тэр хоолойшээ орхиж явсан байна. Ийм Петрийг үчид 13-д босод юдэчүүд түүний хамт хоёр нүур гаргачихсан байгаа. Түүнчлэн Барнаб хүртэл хоёр нүрд байдагт автсан байгаа гэсэн.
Тэд нар Бурханы өмнө хар үндэсний итгэж нартай хамт хоолоо идэж байсан. Харин Яаков болон Ибрээунд ирж байсныг хараад тэд нар шууд хоёр нүур гаргаж хар үндэснээс хойдсон байгаа. Энэ нь юу вэ? Бурханд харуулах биш, хүнд харуулах гэж байсан Петрийн ороо үйлдэл байсан. Үүнийг Паул чимэж байна. Өнөөдөр Матай 6-гийн 1-ээс 18 Есүс Христ та нар хоёр нүур гаргаж болохгүй. Та нарын дотоод сэтгэл ба гадны үйлдэл өөр байж болохгүй. Харагдах үйлдэл ба үл харагдах та нарын зүрх сэтгэл хоёр байж болохгүй. Ялангуяа та нар Бурханы өмнө бусдын төлөө алива нэгэн юмыг үйлддэг юм шиг харуулж тодорх зүрх сэтгэлд өөрийгөө магтуулах зорилгоор үйлдэж болохгүй гэж сануулж байгаа. Хоёр нүур гарах гэдэг нь худалж үл харагдах зүрх сэтгэл ба гадны харагдах үйлдэл өөр байдаг гэсэн утгатай. Энэ бол бусыг хуурж мэхлэх хэрэг байгаа. Өнөөдөр та бидний амьдрал гэсэн алива нэгэн сайныг зүбийг үйлдэхдээ бусдад харуулж бусдаар магтуулахын тулд бусдаар хүндлүүлэх зорилгоор үйлдэв. Бид нар ч гэсэн хоёр нүур төгөөд болох аюул байгаа. Хайртай итгэж нараа, та бид нар өдөр бүр хоёр нүур биш, нэг нүур байх хэрэгтэй. Бидний зүрх сэтгэл ба бидний гадны үйлдэл хоёр биш, нэг байх ёстой гэдгийг битгий мартаарай. Хоёрдугаар нь бид нар хоёр нүур гарахгүй тулд яах ёстой юм бэ? Урдуур ишлэлд харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж буйг зүүндээ бүү мэдэгдэх гэсэн. Ямар утгатай гэж та нар бодож байв вэ? Бусдад төдийгүй өөрөө төж мэддэхгүйгээр зүбийг үйлдэлээ гэсэн утгатай байна. Бид нар хүнд харуулах гэдэг. Хүмүүсээр хүндлүүлэх зорилгоор биш. Дөрөвдүгээр ишлэлд нууж байхын тулд бид нар зүбийг үйлдэхдээ нууж үйлдэх хэрэгтэй. Хүмүүс харуулах гэдэг биш.
노츠 아론갈 히치바이가 주은갈 미트티꾸이길 요마 히테 빛날 알리만에긴 사연이 주비 올때 불에 타듯이 먹고요. 벌써도 미틱틱 좀 잘락 좀 벌써 통그 좀 혹시 노차 울티브 노차 하라그치 에치그 보라 빛니 하고 샥나 아멘 할때 티치나라 빛들 주비 올때 사이닉 울때 오이때 공 하로 고무실 막토올라게 언론이 오면 일 하루치 가르치 불에 타뜨지 말고 대글 빛날 호리 누르탕 바르 대글 빛날 야주 울 때가 되왜 주빅 울때 구이 사연이 울때 구이 빛날 노차 울때 야ste 야가 빛니 보랑 노치 하라그치 에칙 빛날 호리 누르 가르코이 후무스 빛니 호일 누르 가르치 바이가 밑구이 베이치 벌레 하린 노 차락치 에치크 보랑볼 오이치 야그 호일 누르 가르치 치 나마이 메클리키치 바이 노 차락치 에치크 빛나 북주일 일톳 하락닥 발라 빛나 호일 누르 가르볼 에치크 보랑나스 아박 샤그날 백구이 백발 저러가긴 호일은 빛나 호일 누르 가르치 postar underulpel postas maktal hundite apul 빛날 아박 샤그날라 압측승 백벌 빛날 우네스 아박 샤그날라 비시 버항나스 아박 샤그날릭 구슴질릭 야스테 오무세 훈들루치 오무스 빛이 막트치 옥불 빛날 샤그날 아트측승 힐 백발너 어느들 호일 누르 가르각 yaptan. Çapın Yesus'in uit Paris'e çok pa hoğulin baksınlar ultiç paysan ultil piş porhanni tengirin haangçların artımın polsan bitnar çıksın potit emdrat aeng onatık tit çöys
Jesus Christ bedient Tanner hooil nur бүү гарах зөвийг үйлдэж сайныг үйлдэхдээ хууль нүүр гарахаас сонор ширэмжтэй байгаарэ гэж бидэнд анхааруулсан байна. Хууль нүүр гарах гэж юу вэ? Бидний зүрх сэтгэл ба бидний бодит үйлдэл хоёр өөрөө золиогдсон байна. Үйл харагдах зүрх сэтгэл ба харагдах үйлдэл ондоо байгаа. Өглөг өгөх нь өөрийгөө магтуулахын тулд хүндлүүлэхийн тулд өглөг биш. Бурханы хууль тушаалын дагуу ядуу хичүү хүнд амьдрах хүмүүст дэмжиж туслах зорилгоор өглөг өгдөг. Харин хуурийн нүүрт хүмүүс маань бусдад харж, бусдаар хүндрүүлж, магтуулах өглөг өгдөг байгаа. Энэ бол худалж, мэхлэгч гэсэн утгатай. Тэгвэл өнөөдөр бид нар хуурийн нүүр гарахгүй яах хэрэгтэй вэ? Зөвийг үйлдэхдээ, сайныг үйлдэхдээ бүхий чадлаараа нууцаараа үйлдэхийг эрмэлзэж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Алива нэгэн сайныг зөвийг үйлдэх чадлаараа нууцаараа үйлдэх хэрэгтэй. Тэгвэл нууц харагч Бурхан агуу гайхамшиг шагналаар шагнах болно. Харин бид нар хууль нүүр гаргаж зөвийг сайныг үйлдэх үед хүмүүсээр магтуулж хүндрүүлсэн гэвэл бид нар аль хичээ шагналаа авчигсан байх болно. Хайртай эзэнараа Есүс Христ та нар зөвийг үйлдэхдээ сайныг үйлдэхдээ хүмүүст харуулж хүмүүсээр хүндрүүлэх хотлоо үйлдэж хууль нүүр гаргаж болохгүй гэж бидний ширэмжлүүлж анхааруулж байна. Та бид нар нууцарах харагч Бурханы байнга нэг нүүр гаргаж Бурханы өмнө цаг үргэж үүнээс шудраг Бурханаас агуу шагналаа авах цохистой нэгэн болохыг эзний нэрийн өмнөөс хүсэн ерөж байна.